Di oras 8 minutos kalpasan ti alauna ti malam kat madamakan nga dugtungag dito'y programa may number 1 at da kami manan over 97.7 Sweet Radio Nagsam 8 and of course yours truly Manong June Seriales kat hagmay may sakpay lang nga po dito'y tangatang awang pa iti kaduwak ta kalpasan iti ay ayam dagat na pansapay nagdigos ngarod sabi ko mata sumangpagkan amag uray pa yung nagadayo sumuro tak uray anya ipagpagam ko na ibagat ko anyway dahil natin urayag pagkat ko kat nasayaat mo't na makaumay kat di panawan nga tuktukar kami ito di kat ikatangan nagto sa sapatos one at green na kaya ko launay once again, umay ka bakit nga manay kasanong iti aplikasyon mo di kung computer, mga PS kada niya dagita nga awan pa ini ang makapo that's recorded lang apo di jay impatukar mita tayo chance kumutan niya agina na basit agangas na nagrigang aro Texas sa usakan tumanagkantan iso nga nangi-play ak palaang iti sonata ngarod kapsat Sonia once again our condolences sa agent na po ko mga kapsat mo kat maawatan mila unay nga hanggang makaawit na po nagngina ti pamasahe ti tagat tigo namon nga itulong mulatan yan kat practical wise talaga nga kat masapol mo ti agtalina dita tapno amon nagriga nga biro kanti kwarta kan hamon nga may sublin tay abiyag ti kapsa mo ayan kat adatay basit nga sense of guilt na ngamin ni ading Sonia kat kung amot ka okay lang ang kaagawit na nagatay yung arod mo at kat iso pwede jaya pag flat time kat itulong mo lang ta dyan ti kapsa mo diba okay Ngarod, we have 22 listeners worldwide as of now, as of this moment. Ket no padasag nga i-Facebook live amok nga adado pa iti agbuya kada kami. Ngam burka padasag man nga i-Facebook live no kaya na baka numo laki din no agpugsat internet. Agur kata kita aman iti Facebook ko. Once again, happy Mother's Day apo kada kiti iso aminan nga dumdum nga giti programa tayo. Enyaman apo nga lugar tayo mo tatat diso dito Pilipinas wino iti Balasyo Taaw. Agur ka madin sa mo dito barbaro. Agur ka ta text komante ay sumang po ni amaken karuba nakasukatan. Da kami manan ako ka i-text ko lang. Apo iti account nga pag Facebook live ka DJ 4 day kadto karuba. Ayan tap na makita na kami mo. Ato ti mga yat nga makita na kami. Oray no kurang ti background. Adda kami manan. Okay, type ko pwede dyan tayo paulo na. Go live in 3, 2, 1 seconds. Ayan, we are live now iti Facebook. Ayan. Ngam na nga ito, mutuna ito. Ayan na dati. Okay, comments will appear here. Ayan, naka-Facebook live kami na po. Kata sabi ko matahang magpugsat. Ngarod, na ibang alda mo manong. Kablawa man ni mamangko nga telda dita barangay Eden San Manuel. Nalpas ko tatay dito yan. Nalpas ko dito. Kata po. Try to reconnect. Nakapso nga talaga at internet. I'm sorry, Karuba. Finish. Nakapso ending live video. Enter the talent. Okay, happy Sunday, Manong June and ating JM. Binabati ko nga po yung lola ko na si Consuelo Ramos. Mami, happy Mother's Day po. Love you. Pati na rin sa mga tita ko, sina Tita Mian, Malin, and Tita Joy dyan sa Dubinan West, Santiago City. Pa-request nga po ng baby kay Nineneng from Dimple. And then maraming salamat po, Konana. So, they're requesting for the song. Puri lang nag-tig-ab. Baby, Nineneng Mekan Balong. Kaya mo ti kumansyon? One. Okay, you wear your headsets now? Madi na kaya ti Facebook live. Dito talaga nga nakapsot internet. Dumawat ang sa ti internet. Aha, sinuman na po. On the internet. At nakapso nga ro, disong sinuman na po. Iti dati di internet na tangang balin na nga sponsor dito yung Sweet Radio. Apo, mangtid kayo man. Iti static connections. May dito maramid miti amin na kaya may. Okay, hello po kay June. Pakikanta nga po yung Dance with My Father. Again, happy Mother's Day po sa mama ko. It's me, Mark
Thanks po. Kung na po kat, mark ko na ng malatan. Nagatong mark tilubong. At tapi kay mark nga kababay ko. Nga na mark nga naabak. Apay ta naabak kay Balong. Sige man, explain mo man. Talagang Talagang aldaw datata. Una talaga tayo matiscore. Ano tiscore yo? Dikit tatayan. Kaya lang nabannog siguro. Payaawan at tikurang yo. Kompleto kami mat, kaya lang talagang awan. Kasta nga talaga ti ayam, damabak. Aha, naklo mo. O rin, kasi nung inubigat ka damo ti biyahe tani, dapat ti dongyer mo sa... Madik garo tunay na kaya ayam, madik ko na simurag. Abay? Kano sumurag kagmalas na mo, madik ko na kaya ayam mo na. Ay, kaya mo sa wan. Abay papanan nubigat. Ag biyahe ta Manila, barbaring laeng. Okay, katungtong itatamdaman di kliyente ta from Japan. Okay, good PM Manong June, kan ating John Mark, patin man amin dagiti inang dito Barangay Salvador, Santiago City. Happy Mother's Day from Nora Sarmiento, Barangay Salvador. Okay. Makakatawa. Happy Mother's Day kadagiti amin nga nanay. Lalo kini Nanay Darlene, kini Nanay Lourdes. Na anti Lisa Cabal, anti Felicia Cereales, anti Sonia Castillo, Santiago, anti nga Virgie, anti Letlet, anti Cassie. Cassie, nagmay pa nag-pronounce mo na Cassie. Cassie. No Ilocano. Talaga. Kati. No Ilocano, Kate! Kate. May nagpunti unag. Napudot ti unag takasang-sangpot iti nagminalas apong. Nagminalas. Amak na nagmay kantsawan ti Prok Patroy ta. Kat anak ko na dagiti dakkel a gobyerno. Awan, ayos lang. Ayos lang at tapay mo ti chance no bigat. So lang taawang ka no bigat. Kada. Ngaro, dapat kiti listeners tayo dito Rizal, Santiago City nga nag-text nga din na kaya't apo nga pa ipagkatinagan na secret ka no kunana. Secret. Nga raw da, basta dita Rizal, amo na latan, kalabas na nag-gimo nag-text ito. Manong nga mo ipagpagkatinagan kun nga, mamay sa akatik titumdum nga kita tati programa yo. Kunana nga raw da, at ay baby kinineneng nagado iti nag-request iti da ito'y para kada kayo apo. Kat sabi ko mata, ipalsiyo, da kita naganak you with this piece. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat pa iya balik senen pati lang ken ugali jakon na matarosanen awanen ni ilukanan nga amamok idiya panawen ayawanen tay di narumpi ano umisen apagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuti ayawanen tingkang isala tabapaketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti bapaket tanu bumalsi ay napiket. Ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda luwag kawesda kinurang tela pati pantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni ilokana nga ang mamuk idiun unana ayawanen day di narumpi ano umisen mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuti ayawanen tingkang isala tabapaketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti bapaket tanu pumalsi ay napiket ayawanen
tingkang misala, tababaketen, tadito'y tenga, dagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda, ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalsi ay napigket. Ayawanen, tingkang misala, tababaketen, tadito'y tenga, dagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda, ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalsi ay napigket. Ayawanen, tingkang misala, tababaketen, tadito'y tenga, dagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda, ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalsi ay napigket. Aha, ang artista natin na paluan na Baby Kinineneng and apo dito the number one most requested, number one lang harutan, the most requested PCT salasalaan itatanga kanito at pagyaman na may apo dagiti gimatangan kadagiti CDs me and of course kiti gimatang iti internet. Ayan, naputo dito nga ako tanong din nag-isbok tatay dito. Good PM na imbaga pangaldaman ng June and JM kablawa man di pagkung ay patpatagkulaon unay ni Mrs. Jonalyn Reyes Tolentino anak me nga ni VJ kasamutan kablawa ni Mami Jonabel di Happy Mother's Day kan napakito karon manong jay biyag ko si kalaeng agyaman naka manong kunana si Kapay Balong. Good PM Tito June, Kuya John Mark, pag-greet ko po Lola Estela ko ng Happy Mother's Day. Salamat po, Patek Munoz, Don Francisco Sagana. Iti Don Francisco Sagana. Hello, Brother June. Amumat lang iti agitugkel, iti pagay. Kan napadasam ka di, iti agtudtud. Iti katingaan tel daw, kan aglugan ti patoke. Di alam mo. Po. Is mula na dati ka partner ko, ang mumayangan. Kita kami nga ng rugi, siyempre kada during the awan iti nabak nang iti ubing kami sungor nga mayan nato da jison ata nga dayjay ko na mayan nato kunay iti ka bibiyag mi nga na yan iti 1960s up to the 70s tanga min iti awan ti pilpil yan mi nga trabaho ay kat agtututut kami mot sa bali pa iti kumpay mi iti day rakam nga kunada. Sana kaya? Rakam hanga kumpay ti sa midi on una na der. Chinsong, Rakam basta ikaw maka sa DJ ni tapos ikas tam DJ pagay kabil mi mititako. O sangkat rurusin mi di matudtud mi di kabil mi ti Caltex itulod dito magkadagiti naganda. Caltex hanga total. Caltex. Idi una na talagang awanti na ba nang awanti nakurapay agpapaday iti amin nga mangmanggad aming ubing. Napadpada sa mihan lang patuki kabsat no brother nagluganak napadasak pa iti nagluglugan iti tattao oo babaon iti tatlag nga kararwa nako linuglugan na iti tao joke lang anyway talaga nga putput no nga amin iti kaglalo kadagiti agnaanaad kadagiti away jak ang laamo kang ka brother Emil no napadpadasam tadita kamo at ili o social kadagiti da ili dito talaga nga iti una na talaga nga awamot una iti galtalon ubing iti panawin me talaga nga laglalo kat kabisilya ni nanay ko iti raop elementary pupils iti adu iti manggatan na iti talaga mga amudan ti agraop ubing da pailaeng. Hi Kuya Jun, kabla ko maninang ko nga baby Simsiman Sally Galapia. Happy Mother's Day kinita katugangak nga babae ni Nanay Ising Ferrer. Request ko man jay sirok sa lamagi kan ingkaman. Apo nagado-request na. Naimbanggal daw mo manong June, pabati man ti happy birthday kini Aisa Reyes kan Happy Mother's Day kadagiti amin nga inang game 2 damdama dito na buwan LGU versus Sniper. Baby kinina nang tinagas ko manong ay nalpasan manong. Kakalpas na nauna ikapsat. Ana. Aumpay dita. Ay sige ti man kita dati agurta nag-message kanya ako. Sige bagbasa gadan. Good PM Boss June kan JM kalwa ko man ni mother ko. Mrs. Telma Bakay kantoy asawa ko Mrs. Rose Bakay to Rizal East San Isidro. Happy Mother's Day. Boss June and JM request ko man ti scooter
Toy gayem yun, Nelson Bakay, to Rizal Isan, Isidro Isabela. Oh, di ba? Ano di po bagam? Kasi ka palang manage si Giant playlist. Dati sung batak nga nasisitang message dito eh. Okay, kung mabaling nga itantan dito eh. Wantin na di scooter. Ayan, tumutawag di bagod ko. Kung kata i-connect naman di jay. I-connect.